Nobisimos manzozo Tozelinda beshisaya Nobisimos manzozo. Awu hey ngiyabona lana umphakathi wonke uyafisa Nkosi yami ngathi inhliziyo zibhlungu zabantu base South Africa ngesenzo esenziwe umphakathi lana kumfana wepiki uyena ke bakwethu umhlongo lo ohleze ethuka nje ethuka uKhuzani embiza ngazo zonke inhlamba ethuka abalandeli bakaKhuzani ebabiza ngemkhovu esibiza ngeimpukane esibiza ethi uKhuzani wamasimba unuka amasimba athi thina sizimpukane sidla amasimba kaKhuzani. Uye lo mfana lona ngithi nje ngisukuma nenkulu injabulo ngishayela umphakathi izandla lo menze nje ngithe ngathi ungaphinda futhi umphinde umlandele nalapha esibhedlela uyomqedelela bakwethu umfana wepiki umfoka mhlongo afe ngimfisela nje ukufa okuphuthumayo njoba nje vele ingekho nento ayiphilele emhlabeni bakwethu nento nje ayiphilela emhlabeni ayikho ngoba ubephilela ukuthuka uKhuzani ephilela ukuthuka thina esilandela uKhuzani ephilela ukuthuka uKhuzani ethuka abalandeli bakaKhuzani ayikho nje into ayiphilelayo lo muntu ngifisa nje bakwethu engathi nje angafa ya lapha ya esibhedlela la eleli khona eICU avela afe bakwethu ahamba esihogweni ayosha ya ubobo umfana wepiki ngifisa engathi nje angafa ahamba esihogweni aphinda ashe futhi nasesihogweni ngoba ube umsunu nje yonke impilo yakhe ephile emhlabeni ube umsunu nje ephilela ukudla nobugebengu ya bephilela ukudla nokuba isigebengu nokuhamba ethuka ke nje ethuka uKhuzani so engathi ungafa msunu kanyoko ufe nje lento ethe phihli la esithombeni njengedede lamasimba igama layo ubobo umfana wepipi ilomgodoyi lona owavele wasukeleka nje wadakwa itakunyisa nensangu maqede wahamba ethuka uKhuzani ethuka indlamlenze akagcinanga ke lenja ngokuthuka uKhuzani ngithe uma ngabe mina ngidefenda ngiprotect iqhawe uKhuzani from amanga abekhulunywa ilenja le yajika yasongela mina ko Facebook yangena kwi-account yami yazongisongela lenja lena yathi la siyohlangana khona ngeke ngilibone ilanga. Kunabantu ke abathathu la ku social media engifuna ukuniqaphelisa ngabo ukuthi akudlalelwa kulabo bantu. Owokuqala umuntu nje engadlalelwa kuye ino go area mawufuna nje ukusangana ungasanganeli kulabo bantu. Oqala nje uKhuzani Ndlamlenze umfoka Mpungozi akusanganelwa lapha uKhuzani sanganela uKhuzani wena uzoyinyela uzonya nyi akusanganwa la. Owesibili iminqo angisanganelwa mina uMax Makhanya udinsi dindilizo udenge ezilokuncinda inkunzi emavave udinsi dindilizo ukudintsika kwesitiksel sebhodo ekhuluma kuhlatshiwe theke santi ukuhlala kwentombi engayiphethe ahle yadoza amehlezizwe usikhindi khilikithi siyakhumuleka enkululeka nomjolo angisanganelwa mina nje angisanganelwa sidalo uyabona mawusanganela uKhuzani uphinde usanganele mina usoba nje njengale nqwaba njoba nimbona nje ngathi inqwaba yamalebe njoba nimbona nje uzoba nje ube inqwaba yamalebe nje kanje njoba umbona nje umfana wepipi uyabona. Owesithathu umuntu engasanganelwa kuye lapho ke ngiyala nezinyanga lapho bonke abantu abayibiza ngezinyanga nabefundisi nabathakathi yonke lemsangano lephithizayo impethu lezi ezithi zizinyanga akusanganelwa kuKing Bhaka ubhaka akasanganelwa
akusanganelwa ku-King Bhaka. Ha, umfokanzama. Uyabona lapho ngitshela zonke-ke inyanga, ngitshela wonke umuntu ocabanga ukusangana, uyogcina ngokusangana la ko-TikTok ubhala amasimba ngoBhaka. Akasanganelwa lo muntu in real life nje uBhaka akawona umsangana akasanganelwa. Akayona lento enicabanga ukuthi iyona. uBhaka uyashaya. Yeah. So njoba nibona nje lemfuhlumfuhle edede lamasimba lena eshawe umphakathi ngoba izama ukuba umaligadi ufuna ukuthumba izingane ihambe iyothwala ngazo. Ingakho athi uKhuzani ingoba wayazi ukuthi usefuna ukuyothwala. Wathuka uKhuzani wazenza into engancengela utho engancengela support kumaskandi ngoba uyazi ukuthi useyothwala yena. Kanti ukuthwala kwakhe kuzohamba wrong. Njoba nubona nomphakathi uvele nje waxoxa naye kanjena ungathi uqeda kunyewa ungathi uqeda kuboshwa idede nje lamasimba. Umphakathi komenze nje umphakathi uyena impela uBobo umfana wepipi lo uyena impela umhlongo lo. Akuyena umuntu ofana naye uye uBobo lo angisongelayo. Lo angisongelayo wathuka uKhuzani ngazo zonke inhlamba uye lo. Yeah. Uma ngabe uzosukela uKhuzani usukele mina uzoba njena nje. Uzoba njena nje. So bengithi bafethu angizwakalise nje enkulu injabulo ukuthi bonke abathakatha uKhuzani bonke abathuka uMax Makhaya isiphetho sabo sivele sibe njena-ke nje sibe njena-ke nje njoba nimbona nje angibonge ithuba kade ifa.